Huko. Sibi naongea. Hapo. Baada ya kuongelea ni huko. Haina shida kwa ripoti bisi. Mtu wetu amekanyagwa hapa. Mtu mmoja anakuja. Ni wewe. Wengine wewe. Wewe kwa ofisi huko. Na kibono warazi. Ite ya busongo. Rero rituko ria bono mambie tu abere no muishano monene mono. Asa chali abera sumu chigo to daraja mbili. Gari yetene na iga ya burue kanta. Ya rure ko rwane mbere nene mono. Ya ri kuminyoka sisibiti ya igoro mono. Ya kerere pigipigi ya ri kurwe ruti ya suneke kwa enda sumu chigo busongo. Ya tumire pigipigi ko mayaga. Unfortunately ya gurense no montere bo ringa se pigipigi utanya ari tuwe konya gotama. Ya nyara ko bage ko kara kanyara ko be ko mutacha. Lakini renda asengencho ya Nyasaye na abo gotio mu abiria kusomo e customer maega e customer yero njaba itimo mbaba kali itegeti ko mukuna na baruo kali buya so ntwe twale gocha gosabaiga serikali yeto nyore kunyare njire pare yero osiri ndobekire pambwe ya menene kurumwe na rekere gari ya ikiro ige kunyara gukanya lakini side ya kurwantu bwa pambu no ene yemo so kunyara ngekero chikali chikurwe chiko minyoka nembiro ya igoro mono na sayo se kolire para nera ego joine pare enene abweta kire pambu eko wekere gari kurwe ige gukanya erinde yamanya gweta buya so riskori ya rero mumuro yo gari gweta tapageti para igatanga ine mutu ye gari eyo gari yengene mbele nene mono yanyara kumukuna kurmago mumuro yo gunse gari ya mutacha Major Edwin Nyamera, enforcement officer, traffic daraja mbili. Lero litukeri dogotaka mono bunanda ngotaka echa mutekoba movement ya bengia ni bona mambia daraja mbili accident ya beire mbe gari ekanda yale ngure side ya mate ne pigipigi yale ngure side ya mate yali netio mondo pigipigi yeye para yale ngesibiti ne gari yale ngesibiti mondo yote magwaka eon na keoni mondo daye digo skoka royo lenge mago pogo yi otabanana muna tabanana pigipigi yasire balance mondo lyokarana otachu nalibona tu agere polisi atire aligere iri bamoire Oyo tachu no yo bogoire oyo lenga kwaendi oyo bogoire gatuma one balance yasire ono liyo bwenyora ari nyaro yega wagira polisi atire aligere iri bairire mumurori we pigipigi osira ono polisi nagendrede pale management inerense senge jokanyora se pigipigi tigo park both sides maate na ruguru abantu bwate nubia stage yere side ya ruguru but bono konyore jamwe koba pigipigi nero nechigari senge jaga nata itagure genda karate tukogora okanyora upaki side ya sema ominyo kagure agende turere ruguru moino na bakanyora ngari bagali yake bono turyo mondo yo park arushie gari so that jamu endere kumujiko at this stage iga babo jababe kense ya mopi so that abantu baike alafu biashara bwenderere barende bakubangira oro abakubangira oro gasi yabo teyo esenge jubile county government tiraba no angento gya koro kinga babwene to kare gasi Asamari ta ko tumachuka Iwana kumilika na kwa ndia kwa kile kwa sema farali ya mnyotore school ma na dokar ko buru kisibiti kile jina zalikora na pambu zalikora no tibabu jibe kira karawa ko batanga ino motu chikale chiko wodi mosi wato sawa serikali to ya kisi atokole chujia sore diko tuwe gurba ke karo ko bugari yoni ko ko tabara ni ya ko ta kurmo se ya ko tuma ya ta na wata makosa wana mkono ya shirika ya to kumeti tuasiru kidogo kwana serikali to kwa ndia ito ya daraja abantu bote ni kara Katumoto sekuriti basi yake abantu baje kujangira barasuka tuwaro ndabona makuru gari chikari ko mije kamono chikari utajaba mu baito bakora bora aina na abo ataka sinyakonde cyana yeta ko rugo irona raliro wokumya se tikoli ala gatara jambil oyo mitobe stage yane cyo ndio tie no le bundi na ndo mura yoito na ro to mire gatara chokule akino boro banene yo to sabra kya ba minto moto gwati sase go boro banene Andele Nyasaye nere atora kerenga kemero bari bune yega tako gani chipiri bya wana foto bata bamini
yoto onaiga ko guchoni otieno nya simu nasema ya igonge stage na ndene budi ya itengia kidogo kumia kwa nene Chiasa malitangulu kupita Amina yoruba kusito Miraga na bero kupisana omosacho obwate galiana sana amye kuruma hata aiga taracha esibiti teringia anene ogedio tumire omonto ndega ito kabisa kugutirnya simu gaki okule gaki omonto kurigali muna to kurigali gaki wono gaki to akubiro okutoka na to sana gaki mbia mano amsiki we Hebu tokeni hata wakubwa waende wasimame huko. Hebu toa hao watu. Hata kama hako na tai. Huko. Sibi naongea. Hapo. Baada ya kuongelea ni huko. Haina shida, muongee huko na mkuje. Nasema hapo. Twende pamoja hata mimi naenda huko. Nasema twende huko. Si hata mimi naenda. Tuna haki ya kuhudumiwa. Tunahudumia kwa ripoti hizi. Mtu wetu amekanyagwa hapa. Mtu mmoja anakuja. Ni wewe. Wengine twende. Twende kwa ofisi huko. Na kibona mtu arazi yani ibona ese kibona Sema mtu mmoja huyu mzee anabaki. Sisi anabaki. Wapi hapo kitu?